What's up, people? Johnny here again. Hyundai Alcazar. I'm glad we SUV achouda Alcazar gi review am tawjarake ado mayam yengbiu sigi price loina haijarake detail am haijarake ado sigi car sigi unfortunately hayeng deliver tawrani ko sika mokoi first buyer mokoi leire ado review tawjarake yengbining ba adum leire lakpiro sigi Hyundai gi showroom sta ko PUNYA gi da aduni review tawjarake yengbiu ko. Alright, I'm still Hyundai Alcazar. You know, 2024 model ni ko sige a bit view round the ko a bit upside ke kamai to ge pambi bo copy bra ko design je kamai to color di mem bai ko si color green jina showroom da han yorok bai tar ado sige se hayeng deliver to bra ni ko do mem yeng nim copy ni bo le ka su adum ila pi wai tar ko mo yi PUNYA Hyundai da ado sige se top class ni signature high se aduga petrol turbo ni ko engine se ani lakh ni ko sige se 1.5 diesel ga 1.5 petrol da turbo da lakh ko ado sige se petrol on ping view ko ado kai to pa hodring ai engine de an ho si ko engine an hijack ado sige gari se akoi gi se kamai to ge da 1.5 turbo diesel turbo petrol hai ba maga 1.5 CRDI diesel hai ba maga ani la ba ko the petrol se 160 PS wai magi power se ko 5500 rpm da adu magi torque na 200 ka 53 newton meter oi ba ko adu ka magi transmission se kamai to ke da 6 speed manual lai natragana 7 speed automatic to lag ko adu ka diesel gi dana mo kamai to ke da 116 PS oi ba adu ga keno dana ko torque dana 250 newton meter oi ba ko adu ka sidana muk transmission se 6 speed manual ga 6 speed automatic ka lag pa hai tare ko adu ka magi specifications ki da haijar ki ko magi dimensions se sigi gari sigi dimensions se magi width se mamagi apako se 1800 mm ni aduga magi height sina 1710 mm ni aduga magi wheelbase ko tire to tire gi size length se sigi sina gi 2760 ni aduga overall sagi gari sigi length sina 4560 ni ko gari si am chawi aduga 6 seater ga 7 seater ga ni lai ko sigi gari 6 seater ni maning the captain seat yob ko mamangi designs je happy adum yengi ko magi se DRL gi designs ko aduga sigi sina signal light ni signal sequential oi ko sigi sa aduga continuous adum tore ko saida aduga magi headlight projector headlight sta yore ko manda aduga full light yogzare aduga magi saida grill gi designs yengi ko mamangi front camera sida hape ko hape aduga Hyundai gi logo sta hapjare ko ka magi kano loi sta loi hape ko sensors da mamang hape front and back sensors loi na ba hape aduga magi ko ADAS na level 2 gi ADAS ki camera si mamang da ado ADAS ki kana bomna kaite gari je overall smart oi sulak bai tare ko sai forward collision warning lak ba avoidance assistant komba the gi ko gi kaite asegi atopada ko gi lane assist ko lane keep assist adagi ko gi lane departure warning ke loina hapchal lak ko adagi ko gi rear collision warning ke loina bak
ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯝ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯐꯣꯂꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯨꯖ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯁ 2ꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯝꯄꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗ ꯑꯦꯌꯔꯕꯦꯒꯁ 3ꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯦꯌꯔꯕꯦꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯌꯔꯕꯦꯒꯀ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 360 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯚ꯭ꯌू ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯋꯥꯏꯄꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯣ ESC ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯅꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯁꯤꯠ ꯑꯥꯏꯁꯣꯐꯤꯛꯁ ꯆꯥꯏꯜ ꯑꯦꯟꯀꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ emergency stop signal ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ ꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯌꯔꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ 55 R18 ꯅꯤꯀꯣ 18 ꯏꯟꯆꯀꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯒ ꯍꯥꯞꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯀꯠ ꯑꯦꯂꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DCT ꯀꯣ sida Beijing hape 360 degree camera sida yaure aduga magi side cladding ko sumaina hapise yengo ko gari si yamna chauraga su yamna proportionate oiba haitare ko aduni lei se aduga back ki design da habit yengsi ko sigise mana LED tail light sumaina leire aduga sumaina sequence maning da sumaina continuous ore aduga kogi signal light ju sequential oiba ko sumaina chatpido chalakani ko turbo charge orini turbo light se ni ko sensor sida mayam hapchale ko sensor mari ni sida yorise aduga dual tip exhaust ko oire sporty oiba ki ko aduga backlight ki sesu hape ko adu magi maningi bumper designs mong tadro sigise ko adagi rain sensing wipers ngaktani spoiler machet ama yaure ko sida shark fin antenna yaure panoramic sunroof on hape ko adagi kogi roof rail yam functional roof rail ni yaure ko ado gari si yeng do mo ngam tai adi chong na phajana yamna proportionate oi ba tare ko adi momong ta da gari si dum yaw ni ai tare ado sing se yeng do gari se chawli chawli ni adu yam proportionate oi gi na kino to mo ngam tare sing se ko ado 6 seater ni manung changa ga yeng se ko ado door se chrome finish oi ko sile aduga remote entry sida hape aduga door se yeng si ko ado sigi manung se yam luxurious oire ko luxurious oire se sagi gray ga black ka koi combination ne sida hapi se ko aduga magi se chrome na koi plate am hape koi gi safety gi ro haitare sigi si ko koi gi size dum yam rough and tough use ki or kunina ka to ka sin ko si plate am hapi si na koi na thok na nam ni ko protection ni ko electronic adjustment oire sigi se ko aduga magi yam phabam na seat se mari mak first row ga second row ga se ventilated seat ngaktane ko sida oire ise aduga Bose ki sound system ni sida hapi se Bose ti dum number 1 tare ko aduga sida ko gi cup holder aduga ko gi hadi bottle holder se chawna hape ado sida button ni har yore ko door gi da kano ko gi driver side lon da sigi se memory seat ne seat ani gi passenger ga driver gi memory seat yore ko size na ko gi ORV ni control adagi mirror gi control silo me yore central locking ke sida lo na hape aduga sida chrome na finish oire aduga sida yamna mungta na stitch toraga ko gi brown na le hape ko aduga twitter sida hape ko Bose ki aduga sigi se ko gi stick tong na bo keno ne have ne sigi se ko magnetic oiba pet ne sigi se ko silere aduga AC vent sing se vertical with the horizontal oiba itar sang so makan joys AC vent se ko silere aduga engine start stop button silere ko aduga sisna automatic akoi gi keno duni kasagi power ko kasagi dum traffic ta koina on off to matam da akoi gi gari ji lep ka na matam on off to bo engine ja adu gi karo to na wi ni traction control on off ni ko sina parking brake ki lere ko adu sisna ko headlight ki adjustment ni
ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯪꯀꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯕꯇꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯨꯇꯧꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯀꯣ 90 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ 90 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯛꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 10.25ꯀꯤ ꯏꯟꯆ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯒꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦड ꯑꯣꯏꯁꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯂꯤꯡꯛ ꯀꯣ ꯂꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯩꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯕꯇꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯦꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯂꯦ ꯃꯣꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯃꯣꯗ ꯚꯦꯂꯦ ꯃꯣꯗꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯦ ꯃꯣꯗꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯊꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂೂ ꯂꯤꯡꯛꯇꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯁꯥꯕꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯐꯣꯟ ꯀꯅꯦꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯞ ꯇꯨ 240 ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯛ ꯃꯥꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯗꯣꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯣꯔ ꯑꯣꯄꯟ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟꯗꯔ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯖ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RPM ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯦꯟꯁꯟ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯝꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯠꯀꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏटिꯡꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 ꯇꯆ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯤ ꯕꯇꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯩꯀꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯇꯣ ACꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ACꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯐꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯒꯔꯒꯤ ꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯞꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯩꯀꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯖꯔꯠ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯃꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ 180 ꯋꯥꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ USB ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯃꯣꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯃꯣꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯦ ꯃꯠꯅꯦ ꯁ꯭ꯅꯣꯅꯦ ꯀꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 360 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯕꯇꯟꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯇꯟ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯦड ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯣ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔꯤꯡ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯐꯀꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯐꯀꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔꯤꯡ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣꯀꯣ
pedal shifter hapiko sida plus minus leire the suma kan sticks na khogi rear ka front ka gi khogi wiper gi control ngak tani leire nam sida signal light ki control ngak tani ko aduga sida speaker sida su chong na hape aduga sigi se SOS aduga khogi sigi sina khoi togi aduga sina blue link ki sida hape ko aduga sunroof ki control sida lo jaw sunroof chong na hape sigi visor sida mirror di hapre aduga passenger gi di commercial yaramani sida ko leire aduga khogi sigi AC is mine pura horizontal mine dum chong na dum la e ko leire aduga sigi kita ni mamme ko khogi aduga global box mine leire sida khogi thamba ya ba khogi grip ka chu yaw is the project ki phone ko ka thamba ya ba leire adu aduga armrest ju chong na manung da storage pajana dum yaw ri ko aduga si chu dum sliding ki to basi adjustable oire hai tare ko bolder ni chong yaw re aduga swai is na ya mong ta na dum pajana dum yaw re hai tare ko aduga si ka bolder gi se ko light yaw ko se illuminated oi ko si se adu swai ga manung ma loina illuminated loina oi aduna manung da ngal ka na mong yan ta ni ko aduga seat ki magi side lumbar support ko magi support me anje ya mong ta dan chong yaw ri ko si se back seat ma pe chala yeng si ado aina chik tok je si se top class ni ko aduga magi curtain masagi hapchare ko si curtain nojare adagi go is the ventilated seat ki magi control si da hapchare ko ventilation na tane si yo se the grab handle si da oire ko aduga se ju kogi bottle holder am chong yaw re si leire ko kogi captain seat ani hapa ko si leire aduga maning de chik da ge ko aduga sigi se kawain to ge da support se ko sigi se kogi sigi support sigi to support ko side ki support is yo wai da neck rest adu sigi silere aduga sigi se incline to bodum yai ko sigi se abo bodum ko adagi armrest dum yog jare mai tong atwan armrest yog jare aduga ape changa pham yeng si ko aduga seat ki magi seida aduga gari se luxury gari yor kunina smaina kogi 3 hapakani seida ko aduga magi keke loina bok to yare loin to yare retractable oi ko sigi se legroom ni pajana leire sigi se ko aduga sunroof ko panoramic ni ko amaning bodum ha leire aduga AC vents ani smaina hape aduga charger ani sida hape ko type 3 gi charger sida hape sida storage ko masam jare mobile mu thamba ya ba ko aduga to sigi armrest smaina tumba ya de si ko sigi support sumna kan side to support your pai tare headroom madum phajana dum yawi ko panoramic sunroof wara jo headroom phajana yawi light chi da hapsare light ma mai loina bu light yawi si grab handle si da loina bu happy ko light chi off to ge sudum yai ko sigi se ado sina third row seat ni ko third row seat se dum edel ani gum tong dum channi kisu kai de ka gino di tala curve kita das mana curve or ekdam ni maning de headroom phajana dum lai ne maning dum tong dum channi ko sigi se aduga ventilated oi ko sit se loina ba third row da su charger happy ko magi AC vents yawi charger happy loina ba cup holder happy grab handle ke kilo na happy ko ado sit se maning de third row de ventilated ti oi dre headroom happy ko third row da su headroom adum yawi tar silais aduga third row gi AC gi magi control sidum sida happy ko sida so ambient lighting ko third row gi six ado gesture control di oidre maningi tailgate open je ko si ma tang hapam ma top class de oibne si tang hapam ma di ko do ni hap tre aduga si grab handle ma hape lok to bogi ko ado third row seat thangkat laga di ko gi boot space yam kana di yaw dre ko ado si thak thing si tonga tonga na nem da badum yai ko si gi se thain to ga ana tonga tonga nem da ba yai aduga ani ma nem da ge su yai ko sigi se aduga magi sida tools ke loina hape ko leire aduga amplifier amplifier sida hape ko magi se aduga magi spare tire na makhada yore ko kadi mamme soya de ko lighting ji kitang mong ta de subwoofer sida hape maning de ko Bose ki
subwoofer sida hapiko maningda Bose ki ado boot space sumaina third row sumaina chingdaragadi ko yam chawna dum yawre fajana ko ado third row hakulagadi amu boot space yawdaba ta ado Alcazar sigi top model nei na ji tok jare se ko sigi se ko gi 1.5 signature DCT 6 seater hai bani ko sigi se ado sigi se on road price ta 24,59,833 rupees laibo ko sei da ko gi tool kit basic kit accessory kit yaure adagi ko gi insurance yaure tax yaure loan book yaure ko sigi se ado Alcazar gi starting range starting price executive 7 seater je sigi se starting je 14,99,000 dagi horaga magi 24 lakh kind of overlay showroom the 21,54,900 rupees per lay by tare ko aduga ado sigi se I price range price list ai sigi se screenshot tora thajara ke dum yengbiro ai tare ko ado sini Alcazar gi review myam pabibra ado lighting ni kitang phajabdi wat krenga su hajik che nungdang su tare aduga moi showroom gi light kitang yadaba amani yawgi manung da su kitang udaba khar yawe ko aduga yengbiro aduga kamai toge do yengbiro price ti sigi top class e Thar Rocks ki top class ki rate to ka pet manai ko sigi sa aduna khanbiro ai tare lo sinjarge saida atung nungai nungai me awchar ki ge asigi bye bye